Kalaflapa malo le soifo si mai le whaafonga tala fōwo le Radio Samoa. Ua taunu i Ottawa i kānata le tupo Britania o sa lesa le tolu mo sana malanga siasi whaapea malama siofo. Whai mai ni poti o le whaia pea o whaamataranga Trump e whaatatau i le ono a vea whaamalosi o kānata a vea masaisi vaenga o Amerika. Ua walauria ia le pāremi o kānata o Mark Carney le tupo sa lesa e whaia sana saunuanga mai lona no fuari e whaata oto le reia ne ai fuafuanga le whainga malo mo le parlemene fau. Pei lava o Australia o le tupo Britania o le whaururunga lea, whapefo i kānata o stasifo i o sui o malo o le taupulenga. Pai roa lai le pāremi o kānata o la ua malakova na siri o le atunu o le a whaafeiroa i le tupu sa lesa mana na masiofo whape mana rātou au malanga. Pai roa fo se finangalo le kova na siri o le asia siana o le tupu mana na masiofo e mauai le avanoa to e tō mana tuai i o lātou tangata ia mato e whamana tuai o lātou tupuanga. Ua fola le presidente o Amerika o le a whaatuai o na tuuina le 5% o tariffs po te tongi whaopopo i runga o loa mai le Unia Europa a matatu le aso mua Uni se i le aso iwo Uni au whanga solo whiutana inga i le mata upu. Ua whaia lea manianga i le mai au sa whiutana inga ma le taitai o le European Commission le ana ia whairoa ia Trump e fia whanga solo lo whiutana inga. I se teimi ua sola sa whaamata ua nei Trump o le atuina le pasene lea 5 i o loa le Unia Europa. Ma ua whairoa lo lātou taitai ua sauni e whaia whiutana inga ma Amerika i se teimi wawe ina ia maua sa marienga le reia mana o miai le teimi ua whaatulanga nei le tala whenga ia i le whao o atu i le aso iwa o le masina fōwe whaanga soroa ia talanoanga ma sa i lia se tonu. O le whainga malanga mai Tokyo i a pani anga i atu i Houston i Amerika na toe whaau i ana i Seattle e tūrau e le ai i le whaai unga rewa yaso i na ua tau mo whaise patasi o le pāsese e tatala whai totoa e rua e uru whafuai mai le waalele. O le whamtaranga le atu ina mai le FBI whaai roa ai o le au whainga ruenga le waalele manisi o le pāsese na o lātou tau pio fier tangata lea ma ave atua i roa i le whare mai mo so e suenga i na ua tūrau e le waa i Seattle. O le waalele le tuenga Boeing 787 le Dreamliner, ma pea mara se fulu i tu rātalo na ilunga o le ea, a toe whaatura wele le loi si aro mo le ave sea mai o le apasese. E reise sina whaamnua lia, a e ta ua i ripote le 9 News, e tu rau ele le atu le waalele si aro, a e whaero ai ma le re fia o le isi fo i pasese, a le whai ngā malanga la valea, ona o whatu na inga ua toe whai e le whai ngā malanga, ma ia tatu i ei ma le whai tatu o le whare le ta ua le waalele. Na ave sea mai foi o ia reo au le i toe wha watu le whai ngā malanga i Houston na taunu umanuia iai. Le Pasifika i Samoa, wa wawai nei Samoa i se whai ngā pālota le a wawe whaataunu ina ina ua le pāsia le whai tonga mō le tala whaatau le tupe le malo lua whiru ono i le mai au le pālota tau wala au sa whaatino le pāremene i le so. O whai pule mai le vanga whaau whai a le HRPP whapefoi sui mai le isi vaenga o le pātia le fast sa pālota te ena le tala whaatatau le tupe, mai uai le pālota le tolu whae te ena ma le se furu ma le ono e langolangoina. Ua talia nei la le isi la sanga se so oai o le a longoina ia le pālemia le au mamalo le malo, mo sana polo inga e whaata apei le pālemene, ma whaatino ai lua tāpenanga o le pālota le atunuu, lono winga i se teimi ele o toe mamao. Ma le tala muri mai fiti o leo e to o lua mai le atunu ufa pese tangata pai ngā ruenga le ofisa o le tiute fa pe masaisi tangata malangatu mai fafo fiti o i lato wia wa ato e to o fitu o tangata o lo ua mōria le tau mo whai au mai whanana i te tonu o fiti wala au whasaina o le aisa po le methamphetamine i le atunu. Pai mai le New Zealand na maua ia wala au whasaina mai Ceuta na ave ana i se vaalele ma whaatau nuu le malai vaalele i Nandi na maua i se ngā ruenga su e whai whaatasi leo a fiti ma le ofisa o tupe ma le ofisa fo il tiute. Lo wha au su e enga le teminei a o e ua mōria wa toi tolo po atu le wala awina i le wha masinonga i le mata upule i le aso rua o le vasa fau i le wha masinonga mawalunga le atunu o le a wha pea o na ilo i nai. Tala ia le Radio Samoa mo lau whaafanga mai le nei aso rua. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Avia maua sosa, Omega Ka, Rianga Lowi Moa, Omega Ka, Sabale Tau Mofie,
Kakas. Lua selau Cavendish Drive I Manukau. Po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai manukau ne Omega Cars. Umalole keisi le Omega Cars. Moi tu amo. Usolela susulu mai maomana tuai la Samoa le nu'u o te nofo ai. Pe fea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia I ai O solela susulu mai ma o mana tuai la Samoa le nu'u o te nofo ai Pe fea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia I ai Hangi mai se matani se momoli atu ai Lo ua lo fai la Samoa masalasi Hangi mai se matani se momoli atu ai Lo ua lo fai la Samoa masalasi Ja, talofa lava le pa ia mawalunga o le whaafonga tā puai. A le pa ia o le malu o le atunuu Samoa, le atunuu pele. Nei fo I aua uli o le asolua se fulu ma le fitu o le masina o me. Lua afe lua se fulu ma le lima. O le whaapoponga o le tātou polo kalame. O le Gagaifo Faiva o le atunuu. Alo le soifu manuia malo fo I le langi matafi. Fa moe o lo manuia oe ia male ala usu le tai ao ina uanga nga ele la. Ia ma nga ia tu fo I tiute ma Faiva lo filima e pe ona te tofi ai. O lea ua tawalunga atu ai fo I ma lea unanga ma le tautua alif talenga ia fafonga mua. Ia po o le tofa fo I a se umanu Francis Ioane. Ia lea fo ua tatu fi loa I ma lau lua fasila fai I le lofa ma le anga le lei o le atua. Lei a taua savea le lei, sa yuli, ia, leulua I ali Al Harrington tumanu vau la vea. E pei o na masani ai, mai lea sunga fua. Se o lea sto na, ono aso le vai aso tātou te mafuta ai. Yo fuari ki ngā, yo tau fafonga le vava ai mai. Ia le nā, ai ai tau, I li tai tai. O le saile nā o whainga mea. I lo wava I atu le to tele o le pa ia mawalunga le atunu u la te tau muli pea a o le ase tala se sau bolia o se me bomboli atu I le atunu a wala u whaafonga tāpuai ia malau fi tā whaalongolongo I mea o lo o tutupu wele upo le palangi fole where can I start today? Where do I start? O whele me a matatu a isia tātou a mi o le aso le rei ona o le tele o mata upu tāua mō lau silafia. Io e whai I lau whai unga. Io ona whapena fo I lea ona e no wha oe ma nofa ma lau whap sinonga. Awa le whap masua I nei whafu. E le whapeo ua pa ule malo ia ona tātou tali e ia le lei o tātou tali e ia so uma ma fia ia so uma. Ai I le memoni. Se uma le whatalo wha. Ana ta ua tu lea o langona sa ia tiao. I mea na tutupu le nei tae au. I le fono o le palemene. Ia ma le mea ua o iai.
talo fa lava, ia te oe, te tamama le tina matua o le au whainga luenga tutofi, ia wha pēr fōi o pa ia mamamalu wha ale malo, pa ia mamamalu wha ale atua, pa ia mamamalu wha ale anganu, le ale o iei se wha amtalanga. Tau tonu, o le nā ua mai o na utu le salefu le tai au ma fafola le fala, ia a wātu langa wha lupe, o le atunu i mamalu, ma sau tua fafafa masangi. Ai o le tātou wheilua inga le so, e la ngona ile nganga whaftai i luma le atua, ua te bailo tau soifua ma se malo si fo i le au auna, le ua tātou wheilua i ai luma le nu, ai le o tua le nu. Tātou wheilua i fo i pu e o manu, ai le o pu e o mala. Te le lava tala i manu, ai titi tala i mala. Ai o mea ua tula i mai le tātou whainga malo. Ia ma le whono usu o le pāle mene le tai au nei. O mea e tupu e whaifo i le atua. E toi whaatonu fo lau ai. Ma avea ma ta i ala, ma whaasino ala. I le anga i luma. Moving forward. Ale mea mori ai e te awa nei le tai au. Ina ua tula il te mai tai pāle mia. Na o wi loa lava i. Madam Prime Minister, or now the former Prime Minister, was in a panic mode. Malau tilo, malau analysis lena, and my own personal assessment. Sa o mata mawhalongo ma le tutoa. Sa o le temi na ua tu lai mai ai, o le a whai le palota tau wala. Ana o toi whalongo le tu ua lalo atu i sa mau. Le sunga ya maulolo. Sa whapia nā so ulangona. Aisea, o la utala lea na whai atu lea soa nafi. I matematenga male masalonga o le whaasolonga o ngā luenga a le whono. I lana schedule male whaatulanga ina o ngā luenga o le aso. Sa na nau wailo loto e li lifa e le mata upulea o le tala au tu o le tupe. Le ise tala whao popo le tupe, le ise supplement po se surplus, ai na o le tala au tu lea na tu e whonga ina nei, a le mea matautia, e le i fofola ina. Ma tō lau ua na o se lafo e whātū. Pe ma whai loa o na tala noa ina, le tala noanga mua. O le tala au tū ma le tala whaatatau o le tupe lua afe lua sifuma lima, lua afe lua sifuma le ono. Ai au tō e whaafonga le lei i le saunoanga le te maita i parimia. Au te loai, na ia masalo salo foi, e iai le mea le atupu le tai au le nei. Ioi. La na laio le o fai atu le aswana nafi. Talo sia ia mua mai ia ngā luenga ma tau whaofi ai le whaitawina mua o le talo le tupe. Awa o i e loa i nei. Le talia ma le te ena o le whaitawina mua o le lafo lea. O lona winga la, ua le foi le a fionga i le fonga fetalai. E whao ngalo na malo si anga wha fonga fetalai. E amana ia ai le whai unga sa ia manatu e whai. O le wha tu rai o fia me ma le vaenga e tō lima. Peita iane. Wa ia wha ngā hina le option lea. Au mai la mua i luma le tala le tupe. O se tūlanga le lei i le va ai ma le mai tau o le atunu. I le tō wha tō ina a le fionga le whonga whatelai. Wa le whaia sisi au wala a wā e whoringa mai ai. Uana ia tō e soli upo lana tusi na momoli i le fionga le tamaitai palimia ma le lai tū. Tātou ngā lulu e whaatasi ia ma tātou wā ngā i luma, ma alo i luma le sao le atunu. Tātou whewha mā ngalo ai, ua ese fo i le nei tai au,
na utu sia lava i lalo. Ua sui manatu, ua fau langona, ua fau fo i le aso, ua fau mafau whanga ua mai e le atua. Nea lava la, ele i tali tuali maina e le fionga le tamaita i palemia, po le sa avea ma palemia. Le tō whā mamalu le na au mai e le fionga e le whongwhitelai. Ai ina ua a mata loa o na fina finau ua tu lai tu le epa ma whapea mai e mo i o le a whaatatia e luma mea ma le laulau a whono le saunoanga whaamin star le fionga i le tamaita i pale pia mo le talanoa ina. I se taimi na toi tu lai atu le epa na te le talia ina. Le saunoanga whaamin star a le fionga le tamaita i pale mia. O le mea na tupu, ina ua whaatu le lafo e le fionga le minsta o tupe. Ina ia whaitau ina nei lona whaitaunga mua. O le tala whaatau, o le whaatatau ina o tupe a Samoa. O e langolango ina le lafo sau noma le ioi. O e le langolango ina le lafo, sau noa mai le iai. Salola aina misi la ititi le whaafonga a le fionga i le whongwhtalai. Aina matuato o tele atu le ai nai lo le ioi. O le mea le nana tupu le tai hau le dei. Na mafua i loa. O na la lango i le mata upu o le a fai le palota tau walau. Ia, o le taunu unga le na o iai. I le tai au nei. Ai, o la ata o tupea o ulangona sa iai. My personal feelings. I actually had a tear in my eye. Ia, sa iai ia loi mata na malingi. O lo umafau fau i le atunu. Talo fai i le atunu. I lātou tāpua inga ma le whaatalitali mai. A wai tele whaamrianga ia o le a le sa saa i nātou. Le tasi tesi ma le valu le nale o lo totoe nei o le paketi o le tasi le miliona tā la. Se i le tāo filima. Tua i le tāwale. Talo whai le atunu. Ma o ma fau whapea. I le tele o taimi ia na amatuai a le tātou polkala. Me le ngā tele ngā Gagaifo Faiva, ai mai se lava. I le tāno awa. Sa o ta talo atuai. Awa ele ai a nisi ta itai e mawhai o na fo ia le whawhita auli nei. Pe ana iai le loto e tasi. Le fatu e tasi. Le manatu e tasi, ma le alofa e tasi. Wana au le sao whaapito ma le sunga lauli an mari atoa. Ia fo i tau te whaafonga o te au ngani. I le fionga le tamaita i pārmia. Fo i ane e wha le lei malona tua ngani. I le vāo le tua whawhine ma le tua ngani. A whai fo i o le tina. O lana tama le sunga lauli. E whaale lei ai le vālea. Ia e peitai. The damage is already huge and irreparable. We are unable to repair and reconsider and reconcile. Whaafonga i upunai masanina o whaangaina le vālea. There were to lai mai. There was no reconsideration. There was no reconciliation. Eleia nisi. Ele lafo iai langona o le atunu. Ai mese le ainga whatua tua le atua Samoa o tas. Lana tāpua inga. O nā lofa anga ma lātou tānu sanga. E o lava i lo lātou ma au pe a o
ina masi i le sā, o le whātua i le atua Samoa ua tasi. E le ngata i lau whanua me ele lava lātou o Samoa, mai tū malo lātou te langolangoina. Ai whapena fo i atunu ui whafa. A hafi fio mai e poto Samoa. I ona tū langa mau pue. A malanga mai i New Zealand, po whea lava o New Zealand, Australia, Hawaii, Amerika, Alaska. E poto moli i futi afu e tasi. E ai uli Samoa. I ona te tai o le vaenga whaapuwhailea. Sa la lango fo i langona o Samoa. Talo sia ia i se tai au. Ina ia mawhai ai. Ona toe whaalelei, ma whau, ma pou le vānu no fo. E leo se mea whaingatā ona whai. O le ainga lamva e tasi, le aise ainga, le aise nuu, le aise maftanga, e pōpea. Ai au. Ua le mawhai. Le mawhai lava. Ona tu ua whatasi, au te talitonu le lei. I le anganga fo o le sunga lauli. Ma le anganga fo i o le fionga le te maitai. Pane mia. Ona ua iai tanga te langolangoina le sa whapito. Iai fo i manisi la tau te langolangoina lauli. Ma o le ala fo i lea wātili vai lava le whangatia. O le taunu unga le nā Samoa. E asua suatu vai malu i puenga. O le ale taunu unga wa tātou tuta i ai i nuu fou i le tai hao nei. O le whai unga fo le nana mai i le tua. Tātou toi fo i tua i tangata e iai le pule. A fo i le ale i ono ufai atu. E le whaapito manu i atasi i sa u whaamtalanga o te tautala whalaua i tele. Lale mafu anga o mea lava i le lalolangi a leona mafu o le pisa, ma tupu le pisa, fia pule. O ai fia pule. O ai manatu e siri atu lana pule. O ai manatu e whaasiri au pule. Te le whai atu la o pai mala whai mala. A o tala nana watu. Ina ia awalai ngalo i tangata. Ngalo i tangata nei. Po o tātou te itai nei. O ai o lo ta oto i le pule. O le pule o lo ta oto i lima o tangata ia. O lo tapu ai atu ma ai uli o tau Faiva. O ua o tangata, o ulu o tangata. Ele o niua niu, po niua pawhai. Nā lai ono mai tonu al mauta ma le palemene o Samoa. O le tō whā ma le pule a tangata. Ia. Ia inisi o lo o mawhatia ono o mea ua tula i mai i le tai au nei le tātou whainga malo ma le palemene ina ua whata ape. On sai. Ma ia maua le langona o le file mu. O le mea fai ua fai le atua. Ina ia toi sui ai le ala fua o le safu lau o Samoa. Ia le ala o le atatu a mata whale le. Le atatu a mata whale le. O le atatu whatalitali. Le sapelua lea sa masani una ufai atua. E o lo lava ina le mawhai o na whaatino le mea lea. O na a apa lo leo le fionga le tamaitai. I le whautuanga e tu inatu le au le malo. E fio mai. E whaata ape le palemene. Aia. O le na mua whai le tae au nei. Ai li au mai le malilenga le au le malo. O le mea la lela whataltal nei ai. O le malilenga aloa ia a o le ua ma ape
le whale ali o le pale mene o Samoa. Ma apea i le taita inga lea sa whai nei i le tai au. O le lafo ina ia whaia le pālota tau wala. Lona winga lao le malilenga mai le fionga le malu le malo. Wana o se vaenga e te wai. Le whai unga ua whai lava e le pale mene ia. Ma le whai unga ua whai le whong fitalai. Talia le lafo. Tātou wo e whai le whai ngā pālota tau wala au. Ya, me lande e anga i ai ia le saunoanga ma le malenga le fionga le malu le malo. Mua, ia alo ia. Le ta ape ai o le pale mene. Lua, o le tofia ina, o se whainga malo tau ave tau si mea, po se temporarily caretaker government, se iho o lesi whainga pālota. Le whala o ta oto mai le saunoanga le fionga le tamaitai pānemia. Awa i lalo o tu la whono whainga pālota, a whai e whaia se whainga pālota le titi po o se by-election, o po o se snap election. A lea la o tātou tāpena nei i le whainga o le pālota tele, o tu umai i luma le taimi e whātino ai. O lo ta oto ai le mana mia o le tolu masina e ta pena ai. E le ngatala i le tolu masina e ta pena ai le vaenga lea. Ai le ono masina. E ta tala ai le vai fale a wale a vanoa. E le tala ai. Sui tau vā i le whainga pālota. Ioi. A wale mele nā lena tu unei e te tala i a o ke topa. Pei ona sa noa le fionga atu i a whelolo John Stanley o le komisina o whainga pālota. Tau te o tua ia i mea ia. E toi whamanatu ai le toa leo le ai ai. Lesi vaenga e te lea ai le popolenga i le mata upule nei. Wa le la whatulanga mai e le fionga i le au mamalu o le malo. I lana malilenga. Le caretaker government. Le aso wa manatu e tauai o na o atu wa umarta penanga o le pālota. Le paketi maltupe e whaatino ai tā penanga o le pālota. A wai le taunga o fie se sauni uringa mani tā penanga o le whainga pālota. Pe ono masina la e whaamatala ma whaawinga mai e le whaamasinonga. Pe tolu masina. Ono o mai lea i lesi mata upu siri ona onga o lo tula i mai nei. Mana tua o lo ngā lulue le komisina o whainga pālota. Malona ofisa ma le au whainga luenga. Ina ia mawhai o na toe kilini atoa mawhaa ma atoa lola a e toe le stala tangata uma o lea i tu malo ma lea i tu malo i lato uanga waa i tau sanga e ta tau ai o na le stala i le lola palota. Lelele i tai lava. Masalo pena se 5% o le whaitau a whai o tangata e anga waa e tusa ma le se lau se fulu ma le fitu afe toi titi a se lau lua se fulu o afe tangata e anga waa e taunu whaile palota. Ai o le whaasalanga fo i la o le sala o lou le stala ma lou le palota. La le time frame leo o tātou tilo ne iai. Ia. Talia lupe o maunu ma whaatalitali le malelenga le fionga. I le tama a inga po le fionga fo i le au malu le malo. Tātou te malama ai o na matua manino ai leo le tali i hia whesiri.
Ua mai tau ina. Ua whawhiwhia ina uma ia lei tū a lei e sunga i le tūle epa. Malana sifuru ma le wat. Ua tutu whatasi mai fo i le sunga lauri al mali atoa. Malana lua se furu. O le tau mawhainga lea na tau mawhai mai ai ia le lai tū e o fo i le palmia, ma le sui palmia, ia me se fo i o le tōwhai a olo. Se i tau whaata matu i natu se awanoa. Se i au mai ni vaenga o le ano fale, o le tala o le tupe. O na whaile i ai on whelaflafo inga. Peita. E le Italia ina. O lona wingala. Tātou te o pongi sāi lava. Ma tātou le malama le atunu. Wa mea ia sai tutono le anu fale o le lipoti lea. Fia ni tupe o tutoe. Ai ana o ufo i o le vaenga le na te. Se i tu uawa noa. Se i au mai vaenga ese ma tōtonga le anu fale. O vaenga o tupe o lo tutoe. O ni tupe o loo whaanganga mo le lumanai. A o tupe fo i ina ia wha wau i pea o na ngā ioi le malo ma whaatino ia vaenga ese o tōtonga o le malo. We could have listened to a part of the budget statement and how much money that is left. What is there to be used, and what is budget for different departments and ministries? Where would the $1.8 million of the last 5 million would go? Is there an excess account where this money can be saved and is safely kept? Sa valu se tatu whalongolongo po le ala le mea tau olo au mai i le mele. Ia whakoa paroka e loa e le ki inga e le talia ina le paketi. Le tala o le tupe. Talo whai. Ia, whatalo whanunga le tātou api o fōringa. Tātou Facebook page, ia whapea fo i le tātou YouTube channel, va vero whio soi mai lunga a talo whātu ia te utu malava, pa anga tō tino ale siu whonga Samoa ma le a tau sa vea. Ia whapea fo i le Facebook, share our program on the Facebook page and also on our YouTube channel. And any other platforms that you use, whether it's Twitter, or whether it is X or SpaceX or TikTok, you know, tu fai le tātou por kalame. Whatalofa i le tua whine Amelia Whamwana, o le whailau tusi le nao le tātou au tusi mai lo loi Wellingtone. Johnny Tauti, Maria le sina Tawai, tālo whalava, watching you from Sydney. O le tamaitai, Mel Tauvale, Patalo fatu malo le soifo mvia fo. Aftai le mafuta mai kalameli alipia talo falava. I'm waiting for your critical analysis and wisdom talo fa kalameli. Ya malo nga lue. Le aula mose tandielu. Papena fo iu tita moa sili talo falava. Alole on sai. Colleen Toria. Ya fa fo ia Vao tuli malatai. Oi tui malafas. Talo falava malon so ifu mduia. Mene au male. Triple famosili. Tine upusili. Talo falava malon so ifu mduia. JS se Juliali. Alole. Femai kako paki. Ala vasilia tulai mai le teminei. I wonder,
I wonder how Madam former Prime Minister, what are her thoughts? What are her feelings? Sona langona. Lea sona manatu. Ile nei mea wa tulai mai. E sau J. Morse. Alola so ria. Se umalana fatulo sau tala il mata upulena. O inosia fatumiti, Jeff Panga, alola so ria. E sau. O tinei upu sili. Alola so ria. Taile mafuta mai. Leina e va o ali. Ya. Tape fo I o tau malava. O leine. Talo fa lava. Ya, fape fo I lena tau la papa, talo fa lena. O lau news siali. Vamai. Vamai la kama lea. O lau ngiu, kalo fai. Lau ngiu, anga wela kama iu ala. Vamai wau listanga te tau ona tu le whamsinonga. Maa ngaia. Io ele. Lale me le ngai sia nga mio ia sa uela o tu I la fam sidonga le ia yes kamale o la new swali o italo fai o fiata po malai fono talo falava alole sei vom ria fa solo tu pe I la tundei o te pati fa mita o tui mea fua a lole soi fomduia Alex Rafaele se kona fido lo uso fa se le lau mai le lo I le Plain FM le siu fonga o Samoa so fatasi I le lo I kala estete ma lole on sai isa ako Rafaele au utoi mafau le tala lena o vatua nafi o sa asiata ma lole soi fomduia ele ai ase mea tatu te li tala noa ma whasoa I ai. I scenarios e ono tutupu mai. A lea wo o I taunu unga o mea sa tatu masalo salo ma I ite I ai. O le matenga wai le fale. I ai le mea o le atupu mai. Sa o walo I atu lava yaso. O le vai yaso le nei. Fa I o le aso ananafi o le whamsinonga. O le to ono lea ua molia nei e leo. A o lea so o se tae au I le tala whaasolo pito ua whaamawina I le malo o Samoa malona tala anga. Ula lia le ala manua malo le soifua manuia fa mai o mai matawhaa I le whanga, malo le soifua manuia. Ia le na, o mea umahia o tūlai mai. Tō whamali Samoa, tātou whiwhia, tātou toi fo I whaile whainga palota. Tātou toi a matawhaa le lei. Ai, o lea la ua toa le mataupu, ona e le I lava tangata e le stala e te tau o na whaatino ai I le whainga panota. O le teimi fo I lale nei, e te tau o I loa o na whaatu se tū la whono e whaatapura a le teimi. Mō tangata uma ina ia o e whai a lato le stala. Yo, whai a lato le stala I le teimi nei. Ina ia vave ona tātou au sia ia le nā teimi po le tolu masina po le wha masina ai a ngā I lo le atunu. Let's go to the polls. Ia, le tā uane nā. O nā o mai leo lau tala noa ma le matematenga. Wa I mai fo I lau ve ai a te awha mai. O le sa ia le pati wha au whai lea e pei e ta oto mai I o se ata o se me suru whai ai ia le te maitai. Le sao wha pito. Ma le vaenga e tos fulu lima lea. Whatasi e manisi tangata fau o nisi sui fau. O le a ngai e wha mau popo le pati lea. Awa manatua le whainga le tula fono wha vai o lo iei nei.
O le taimi lava e lau manu i ai o iai se pati whai o tō wanga i ai. A o lea lava e le i whaata a pēr le palemene. O ina e tau fia i loa foi. Ma ngā i loa. Tangata o e whailato whai ngā pāno tala haiti. Le ala, la tātou wawa ai nei. Pē sa o le tala la vea lea na i ma tau tau mai e tau. E le pāti, e tau o le pāti lanu mea mata. The Green Political Party in Samoa. Nea li whai ka kala o lau vea ma le sau ma le mata upulea. O na o alo ia la, ia le iai. Le stalai, ma whai e ma lātou tau tinonga. Ma le stala fo i ma le nā pāti whapwhai. Pēa whai e sa o le vea lea malanga mere o sau whai ka kala mai ai e a tea. Ai o toi i mai fo i ma lau vea i a tea. Na o ta ua tua i le taimi o lo ua vā i le whangatia. I le ia fia me malana vaenga. Ia whapena fo i la uli malana vaenga. Whai mai le tala le vea. Ala kua maka ma whaalongo longo. Whai te tala e ai i meo lau tutupu lau toi whale. Ma sau lo whai mai te losa vea. I have a feeling that Honourable Fiume Mataafa will not come back in the next election. Ile whapea fo lele e whaia ina ile palota. No. It is her last call of port. I think she's tired. I think she has enough. She has had enough. She has played her cards well. She has become the Iron Fist Lady of Samoa and the politics of the Pacific. She had done well. Yeah. Her legacy will always be there. Mautal tonu e foi. Wa tongi le solo ale safa pito. O le ata pena mai nei la ata tilo pe sa o le valoanga leo o vatua. Ile I mai le vea lea. O manatu le tamaitai. Le I materi tala no. Tali tonu o le tō wha fo le nā tā ua. Ma se tō wha le lei I le fionga le safa pito. Fai se malo longa. Yo. Fai se malo longa. Ai lo tali tonunga. Sa iai lava le avanoa e ma fai ai. O na toi wha le lei. Le vā o le safa pito. Ma le sunga lauri. Forgiving each other. Coming together to reconsider and reconcile. And bring fast party and fractions together. It would have been the most solid thing ever. Ai ui lea. Ese o tātou mafo. Whaunga malangona fo I o nistangata. Ai fo I na iai nisi lava mea patino lava I le tō wha le fionga le tamaitai. Le safa pito. And these are the personal things that we can't go on and beyond those lines. Mea nai ta oto lava I le vā o le fionga le tamaitai. Sa whapito I whapena fōlisunga I ana uli. O I lātou o te tai. Ia mau te tonu fōi. Le whauto I mai le vea. Pe mai e ai le sui o le fast le nā o wha o lioli mai. O le a momoli atu le tātou nuu ma le tātou I tū maa lo o lo te whanga. Ia tātou whātali la ia I lupe o maunu po a whea e halo ia ai ma wawa I atu. Ua momoli atu le sui o lo te whanga. A wā le si whainga pālota o mōmua.
Whamaia tinei upu. Sa vea, o matuafi fia lava ia o lātou ia mau taltonu e whapena fo lea tunu o ato le whai unga leo o iai. Awa o mea ia na momo o iai lea tunu. Wa umi tele na pisa ma vale fongatia. Tu uloa. O lo i tu e whai le panota. Ma toi sa ili mai talo whai, mata. O ai o le ato e fo i mai. O ai o le ale to e fo i mai. Ma o tilo fo i le to tele o ni sui fou o le atula i mai o le fast. O tonu fo i to tele sui tuai o le HRPP e le to e fo i mai. Ai ai fo i sui fou o le a pale mai. So a very interesting time to reflect upon not only o le sauwhainga ma le no whainga lea, le painga lea sful ma le fitu lea na mawai atu nei. But also looking ahead at the formation of the next Parliament of Samoa, with the impact and the influence of other small parties, perhaps we might be looking at a coalition government in the future. Oh. E matautia. Atalo fatuli e sau J. Morris, alole on sai mai, whaftaile mafuta mai foi, share the tātou por kalame, tō tele tangata lātou te fia malmalama, I mea ia ua tutupu mai. Ile, nei foi tai au. It was good. I think it was great because we expected the unexpected. Lala foi lea la you foi atu. A ona o mate I mta upu nei mo whaata oto atu scenarios. Ina ia whaingo fie o na tā pena iai ia lea tunu. We, ka whiwhi, o le mele o kupu mai whamaile li le o le mele o kupu mai o le mele am. A lea wei wana na tūlai mai. Pei fo na o whaata otoa ia le scenario o se whaatula ngana o se mea o na tupu mai ile mata upo le whongoftalai mo lona whabisinonga. Ele I se. Whaata oto le tūlanga lo iai le tūlafono. Le tūlafono whawai. Ai le ngata fo le nā. If you look at the Constitution, perhaps part of this Constitution about the provisions for the Speaker may not be written black and white. But if you look at it carefully at its blueprint, then you know that part is silent. Ale mamao la le tilo le whamasino sili. Whapena fo I le loia sili. Ma le loia tūto tasi ale e fionga le whongftelei. They read between the blueprint of those lines. Ma mai ai le whai unga. There I toi fo I mai le whongftelei. Whai lo ma le whai unga I mea I ua tūlai mai. Talia ma le lafo. E mo I wale whaatula ia ma fo I lea mai I to tonu o le maunta, pe o I le whaamsinonga, pe toi o e whaiwhai ngā pālota laiti. E alo I atu mamamalu le awala lea na whai ai le tūlanga lea e le whesuia inga, ma le whaata ape ina o le malo. I le mea lena whai nei le tai au e le fionga I le whongoftelai. Manu maloa ia I le whongoftelai I le tai au le nei. Mata a mai moa I ai le awari ia no taulangi le no fō le whongoftelai. Le whongoftelai ma le sui whongoftelai. O fia lava. Wa tā walunga le whaata ape o le pāle mene I le tatalo o lo uso whaipule. O le tofi,
o le ainga i le tai. Ma o ia fo i o le sui fonga ftalai. Le sunga ia mulpola. Avatu le whamalo. Ai ale i atau o severa. I lau fionga i le tofi. Lau fionga fo i le sui fonga ftalai. Ianga le leile atua malo whane le tātou. Whale manono ma le ainga i le tai atoa. I lau toe tuulai mai ma le toe filifili o oe. I leisi paia inga ma leisi whainga pālota al tātou i tū malo. Ina ia e toi fo i momoli le tō whā. Ale a inga le tai ma le a whale manono. I to tono le pāle mene ma le mauta whono o Samoa. Rau mai leo lau talanoa i le mata upu mata maali a le talanoa i ne le aso nafi. E le suesueina ma le tolo lauina ma le fesilingia o le fionga i le komisina o le leo. Fitu se furu ma le ono mo le mau o leo leo o leo ua whaatulanga mai. O le whawhita uli leo lo tula i mai. I le mo le mau o le komisina o leo leo. Tulou au pau. O leo somoni fo i atea. O pau ma futi e whaia upu o le i ataua ma le i ataua ma malu le whale manono ma le ainga le tai. A o te talanoa la wa uia leanga o lea tātou te whaali manatu whalaua i tele i mea o lo wāwa ai ma whalongo i ai. Aso atoa le mori maua le fionga le komisina o leo leo. Maua tula i mai ai i lau tilo tilo ma le maitau. Ma le whaso fo i manisi o le autu stala o lo o lātou moli mauina ma mata i tuina vaenga se ese o le whamsinonga nei. O le mea mua. Police Commissioner, during his cross-examination o le turi loaina i fesili fo i lea ale KC ale vaenga lea o lo o moli aina. Po i la tau nei o le tū te te. Defamation and conflict of interest o le tau whaaleanga. Ma le te na i o la ngona ona ai ai so tanga. Na tula i eile KC mo la uli, Leo, Lise, Marie, Papea Fo'i, Samuelu, Sam, ma Sivai. Richard Merchant, KC for the defense. Nea la wa umale mori mau, ai tuli loa i fesidi. Fa mai le fesidi le KC le na fai i le tofai au po le fionga Fo'i i le komisina. Have you ever read through the case file? Wa e fai tau i le faila a toa lava le su enga o le mata upule nei. I moli mau a tangata i e to ono ua moli nei. Ai maise o le faila a toa le su enga o le maliwa tu au. Fesidi le. O le si whawhita uli walo tula i mai nei. Ua fesilingia ai le anga waa i fesota inga. Ma le talanoa i le ngangana whapetania e tali atu ai le komisina i fesili ale loia ale vaenga lea o lo te. KC Richard Merchant for the defense. There's a problem there.
Awa a fisili le loia lea. Le keisi lea la uli ma le vaenga. E fisili fa apele tania. Ona mana o mia la ia leo se tangata, po o seisi o le au le stala, o le wha msinonga. E o mai e wha Samoa. Le fesili wha peletania a ngā i le komisino leo leo. Ua fesilingia ai le anga waa ma le tomai ma le malama lama. O le komisina i le ngangana peretania. E mawhai ai o na feso o tai ma malama lama le lei i le fesili a le keisi po o le loia a la auli ma lana vaenga. Iau fesili ai. Wa isa teimi wa e whaitau atoa i le whaila o mori mau ia ma le ulua isu isu enga o le mata upu o le maliu o tua. O le tali el komisina. Ele ai o te le i whaitau se whaila atoa o le ulua isu isu enga. Le ai, never. Nā te le i whaitau o le rovinga la le la tulutuli loa lava la le keisi. Whai atu le fesiri al keisi. Did you know that Inspector Tupai Sapani Lelei Malefanga never spoke or certified the statements of Sam and his wife Sivai? Whai mai le tala le keisi i le komisino leo leo. E te iloa, ele i tala noa lava le i na te ita ia le suenga, le i leo leo, le sunga e Tupai, le lei malefanga. Sapani, na te le i tala noa ina lava e wha maonia, le mori mau o Samuelu malona to lua Sivai. Tali le komisina. No, I didn't know. I just know now. Whamai le ai o te le iloa, e le i whaatala no ina, e le te itai o le suenga. Tupai, le lei malefanga Sapani. Na te le i whaatala no ina Samuelu malona to alua o Sivai. O le tali le nā, e le ai. Toi fesiri lo male keisia a la uli iai. Then how can you prove that Sam and Sivai are lying in their statements? Sili lea, le stala e wha Samoa i le komisina. A whaila e le i whaatala no ina, e le te ita i leo leo lo vai le suenga, ia le moli mau a Sam ma Sivai. Wha whewhela ona e wha maonia. E pepelo Sam malona to olua i la moli mau. Le ua whainei. Ua tau wawa aila i le mea le ua tū like mai nei, because people are questioning now. The commissioner is the top boss, top cop, in the top job. O le whaatumutumunga lea, o le ofisa o leo leo. Ese mai le minister. But now, they are questioning the commissioner, having difficulties with the English language, in which it is used through communication in the court. They're now visiting you. Ala nga va ama to mai ma mea. Na filifilia ai le komisina. Na te tau aveina le faa tumutumunga o le matanga luenga. A o le tau mawhai atu. E tau faa Samoa ma tau faa whaingofia ile ngangana i a te io fsota inga. Ile ngangana peretania. Leo lo faa tino e nei ma faa tau nuu. Le suenga i te tonu o le whamsinonga. You see, ladies and gentlemen,
Tasi la le whawhitau ni o le la tulai mai nei. A whaila e fitus fulma le ono. Ia moli mau o leo leo. A le ua lua aso o suasuaina le moli mau. A le komisina. O le whaululunga ma le whaatumutumunga. O le matanga luenga o le reo. O le nominga la o le a whaasa moa umalawa. A ngangu mai ia le whaamasina pēna nu mai le keisi a le tū o lo te te i morianga. O lona winga se mai le au soe. O lona winga e ono masina tātou te nofo ma whaatalitari ai. It's a problem. Because why? It is time consuming. The translation and interpretation of the questions during cross-examination will be time consuming. And this is a difficult, one of the complexities of this case. E alu le aso, o whaide mori mauatasi. A leua o leo mai, ele maal malama, ele ngangana Peritania, pe mawhai ona whasotai fo i le ngangana Peritania. E mana o mia le stala o mai e wha Samoa, i mori mau nei o lo ua au mai. A leua a mata lava, i le top cop in the top job. Le ele wha peo te whai atu sisi tulanga. Ai, e iai lo tātou tali tanunga. O i la tau o filifilia a ngai i tūlanga maululunga whapene, e maululunga fo i lo la tau wa o uina malefesota inga ilenga ngana leo ua tau ave ai le whamsinonga. Lea avea ma se whaafita uli e tūlai mai i le whaasolonga o le whaa masinonga tōle nei. Awal, o le fasili nai e tūlai mai. Communication and the translation, the interpretation by the register is going to be time consuming for the rest of this case. O le fasili e tūlai mai. How can a top cop at the top job holding this job but cannot communicate well in English, how was he elected or nominated in the first place? Because if all police witnesses are going to translate and interpret all day, e tasi le morimau e lua so e whamatala i ai, ia le bere whai ma vesiri ia e whaatino. E lo ia ma keisi. O maua mai le mele tala noa tu ai, i le matau tia o le mele, le anga i nei ai i mei. Pa mai lo ma le tala le keisi. I le awhionga le komsina. Does it surprise you that Tupai never spoke to Sam or Sivai? Asked the KC. Afa Samoa fa mai. I lau awhionga le komsina. Whamata e whaate ia oe. Pe a whai ele i tala noa lau kamalenga whai ele suenga ia se vai ma Sam e ona ia mori mau ia. Ai whai mai le tala ale komisina. I don't know. O te leilo. Ia le nā. Lea whatatia i whapena ia le nā fo imata upu la tau ia mol temi le nei. A la tātou wō
e tātou tala i a wā le whaafonga fo i le atunuu, ia ai maise fo i o whaatana noanga. Manisi o tātou paanga tō tino e pei o le sui mai le tātou whale tabale le Henderson Cars. Pe a mai a tātou telefou. E le Pasifika maisi atunuu o le Lalulangi. Tala flapa malo le soifo si mere whaafonga tala fōu le Radio Samoa. Ua taunu i Ottawa i kānata le tupo Britania o sa lesa le tolu mo sana malanga siasi whaapea malama siofo. Whai mai di poti o le whaia pea o whaamataranga Trump e whaatatau i le ono a vea whaamalosi o kānata a vea masaisi vaenga o Amerika. Ua walauri aia le pāremi o kānata o Mark Carney le tupo sa lesa e whaia sana saunuanga mai lona no fuari i e whaata oto le reia ne ai fuafuanga le whainga malo mo le parliament e fau. Pei lava o Australia o le tupo Britania o le whaururunga lea, whapefo i kānata o stasifo i o sui o malo o le taupulenga. Pai roa lai le parliament o kānata o la ua malakova na siri o le atunu o le a whaafeiroa i le tupu sa lesa mara na masiofo whapemana rātou au malanga. Pai roa fo i se finangalo le kova na siri o le asiasiana o le tupu mara na masiofo e mauai le awanoa to e tō manatuai i o lātou tangata, ia mato e whamanatuai o lātou tūpuanga. Ua fola le presidente o Amerika o le a whaatuai o na tuuina le 5% o tariffs po te tongi whaopopo i runga o loa mai le Unia Europa a matatu le aso mua Uni se i o i le aso iwo Uni au whaanga solo whiutana inga i le mata upu. Ua whaia rea manienga i le mai au se whiutana inga ma le taitai o le European Commission le ana ia whaeroa ia Trump e fia whaanga solo roa whiutana inga. I se teimi ua sola sa whaamata ua nei Trump o le atu wina le pasene lea 5 i o loa le Unia Europa. Ma ua whaeroa lo lātou taitai ua sauni e whaia whiutana inga ma Amerika i se teimi wawe ina ia maua sa marienga le reia mana o miai le teimi ua whaaturanga nei le tala whenga ia i le whao o atu i le aso iwa o le masina fo we whaanga soroa ia talanoanga ma sa i lia se tonu. O le whainga malanga mai Tokyo i a pani anga i atu i Houston i Amerika na toe whao i ana i siaro e tūra were ele ai i le whaai unga rewa yasu na ua tau ma whaise patasi o le pāsese e tatala whaita toa e rua e uru whafuai mai le waalele. O le whamtaranga lea tu ina mai le FBI, whaai roa ai o le au whainga ruenga le waalele manisi o le pāsese na o lātou tau pio fia tangata lea ma ave atua i roa i le whare mai mo so e suenga ina ua tūra were ele le waa i siaro. O le waalele le tuenga Boeing fitu le Dreamliner, ma pe amara se fulu i tu rātalo na ilungo le ea, a toe whaatura wele le loa i siaro mo le ave sea mai o le apasese. E reise i sina whaamnua lia, a e ta ua i ripote le 9 News, e tu rau ele le atu le waalele i siaro, a e whaero ai ma le re fia o le isi fo i pasese, a le whai ngā malanga la valea, ona o whea na inga ua toe whai e le whai ngā malanga, ma ia tatu i ei ma le whai tato o le whare le ta ua le waalele. Na ave sea mai foi o ia reo au le ito e whaawa watu le whainga malanga i Houston na taunu umanuia iai. Le Pasifika i Samoa, wa wawai nei Samoa i se whainga pālota le awawe whaataunuina ina ua le pāsia le whaitonga mōmua le tala whaatau le tupe le malo rua whiru ono i le mai au le pālota tau wala au sa whaatino le pāremene i le so. O whaipule mai le vanga whaau whai le HRPP whapefoi sui mai le isi vaenga o le pātia le fast sa pālota te ena le tala whaatatau le tupe, mai i uai le pālota le tolu whai te ena ma le sefuru ma le ono e langolangoina. Ua talia nei la le isi la sanga se so oai o le a longoina ia le pālemia le au mamalo le malo, mo sana polo inga e whaata apei le pālemene, ma whaatino ai lua tāpenanga o le pālota le atunuu, lono winga i se teimi ele o toe mamao. Ma le tala muri mai fiti o leo e to lua mai le atunu ufa pesa tangata whainga ruenga le ofisa o le tiute fa pe masaisi tangata malangatu mai fafo fiti o ilato wia wa ato ele to fitu o tangata o lo ua moria le tau mo whai au mai wha na i te tonu o fiti wala au whasaina o le aisa po le methamphetamine i le atunu. Whai mai le New Zealand na maua ia wala au whasaina mai seuta na ave ana i se waalele ma whatau nuu le malai waalele i Nandi
Na maua i se ngā ruenga su e whai whaatasi a leo fiti ma leo piso tupe ma leo fisa foil tiute. Lo wha awau su e enga de te minei a oe ua moria wa toi tolo po atu le wala awina i le wha masinonga i le mata upule le aso rua o le vasa fau i le wha masinonga mawalunga le atunu o le a wha pea o na ilo i nai. Tala ia le Radio Samoa mo lau wha whanga mai le nei aso rua. tossed up. You in the wrong neighborhood if you up to no good. Y'all hood tricky crew when it's up to the good. No baby mama drama, just fine physique, little mama. Saying nice, it's all that brown south fight outside. Don't get too close, they don't like it. Feel you poke, you tell you too excited. Sooner it don't matter, just don't fight it. You moving the group, damn, I really like it. So all the swingers in the house, come on, and all the tell you say, ho. Yesu, che riso, ole
Au fai pese le sino le file mu e whanofo file mu ai fo i malo ma fau le nei aso. Au tau lo ngā lulue. Ai longa o le leito ngā luenga o whaia wai. Whaia ma tango le telefoni ma tilo tilo wawa ai ma whaalongolongo. Ko kiki la vea sisi se masingi. Ona everybody was so interested in what was going on in the House of Parliament of Samoa this morning. Ia o te le tio foi. Tātou uma sa tātou nonofo ma mata mata, ma whaalongolongo. Ia ma whetū na I lava I le langona o le tangata la tau ia meo lo tutupu mai. Ai, ona wale mose tātou tala, ma se li poti mai le tātou whale tā vale o le Henderson Cars. Ua malanga le tamaitai o ati e masani na whaia le tātou lipoti. Ia ai le awhaina. E mawhai lava na e wala au le lātou telefoni o walu salau fitu tastasi. Ia ma talanoa iai I le tūlanga o le manao. Mi o le fisosoani ia le leise ta vale mo le ainga. I le teimi o le tau malulu ma le anga o le talo le tau. I New Zealand nei, I le nei fo I vai teimi o le tau sanga. O valsalau fitu tastasi, ale o le da. O le tuatusi e mwhai ona e ti iai ma e whelwhelwa iai le lotoa ma wawa ai le telo o ta vale matangofie. O le selau wivas full ma le wha Cavendish Drive I Papatoetoe I Manukau. Henderson Cars, ia malana au nanga le nā mo le tātou o tunu. Tātou osin tātou tamai malo longa lava. Tātou foi mai. Ona o tatai la ia lea o e Samoa. I nisi o fesili ale keisi na fai I le komsino leo le ftelenga ia au pa au. Longo Filippo. Ona o tau whaafonga la ia le esenga. O tala o lo au mai. Ma le me whaavae ai ia mori mau ia le tā ua nei. O le defamation. Ma le fabrication. Le winga upuna. O le whaunga ia whaaleanga le tamali anga o stangata. Le mori mau wai. O leo lo mori ai nei ia la uli malisi vaenga lea. O le maneia I le whaalongolongo. E te iloa I fo I. Le matua whaale tonu. O le iloa le komisina. O le tangata lea wana ia tuuina ia I le whaile alue, whaile suenga. O ana mea I e whai. Tau te whaafonga lawa ia, o le awa mai I ate, o e ile ngangana whaaperetania sili ona whaingofie e te malam lamai. Awa o le tau whaapula atu le stala Samoa,
i le komisina o leo leo. Ma wha Samoa i ai, ia nanu ma fesili a le KC le lo ia le a la uli ma le latu vaenga. Awa ele malmalama le komisina. I le ngangana, Peritania, a tole, o tele fatu ele malmalama, a leo te patu. Sa le te tau o na wha Samoa ina, e seisi tangata le mata upu lea ma fasiri ia ngai le komisina, e te tau o na tali malmalama manino mai. Ma wha o ngā i ei leo na to mai ma le anga waa o a oina, i le ngangana Peritania. Tusalava po o lana ia te tau leo o lo wha o ngā inai, le tātou ngangana Samoa. Ai, o le wingo lautala, o ngā ruenga ma tofinga mau lulunga whapenei. E te tau, e le fesilingia, ma tau ma salomia, lau fisota inga e wha o ngā ilinga ngana Peritania. In a professional manner, at any time, e whai ai se whaatalenuanga, ma isi tangata, ai maise. O lo ia, ma tangata maurulunga o latu tofinga, o lo atu i Samoa, e wawa ai mata upu, e whinau ai le tulafono, ma whao ngā, le ngangana Peritania, i te tonu o le mautafono, ma le mauta whaamasino foi. Solo mana o
Alofa Samoa. Wa ule nei o ka asputi alu. A wale sui ale ngila ura ule ki o. A eva mai ina se furu lima iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a. Ia le da, e whai ale tātou taladoanga. Ia ma tātou oe momoli oe i le tau whale. Ia e ala ai o mata ma ua te tauturi moe lunga le awala. A wana o saufo ia, ole matua po loka whasolo atoa ia le motorway. Ia, baba aila i uni awala wha alo fo ia wai masanginga e alo akuai. Se whea oe mai le traffic. Ai, i le tātou taladoanga, olo o fia whasoa. I'm going to quote some of the excerpts in the courthouse. Ile molimau, male whaatalanoina, ele a fionga, male wesilingia male tuli wesili, ele keisi, ia po le lo ia fo I ala auli malana vaenga, le a fionga le li I komsina. Quote, during the cross-examination, it was put to Apa'au that Tupa'i never spoke to Sam or Sivai to verify their statements, but only to Marie. To tolu tangata ia lea alo a fie I le mata upuria. O tangata ia lea alo ta ua o moli mau tutu. Lea alo o iai ia Samuelu. O lona to o lua o Sivai. Male tamai tai tala vau e ingoa ia Marie. Ana whai atu lola ia leo le KC. Aupa au. O le li I te tai, o le suenga, e suafa ia tupai, sapani le leima le whanga. E lei whaatala noina, le li ia Sam malona to olua. Ina ia wha mao ni ai ala moli mau. Ai na o le te maitai o Marie. E le I tala noa tupai, le leima le whanga. O le o lo o taita ia le suenga. E silingi ai Samuelu, masi vai. Ai tasi le te mai taita le vau, na tala noa iai. O na tali leo au Apa'au. Apa'au said he is surprised. This is the first time he's heard of it. Quote, whai mai le saunoanga le kumsina. E whate ia, whatua o whalonga la le nai se mea fau le tai au le nei, le aso le nei. Mai a tā uai,
O molianga whaasanga ia Sam, ia Samuelu Masivai, o le defamation, la le wha Samoa ina le upulea, o le whaaleanga ina o se tamali anga o stangata, po ni tala tau whaaleanga, na paulea o le molianga. Facility KC, quote, Mergen asked if defamation was the only charge and Tupai never spoke to Sam and Sivai. Where did the conspiracy and fabrication charges originate from? Facility KC, quote, A whaila o le tau whaaleanga, na pau leo le molianga whaasanga ia Samuelu malona tōlua, o whea na saua i le whau whaunga o le tau whaaleanga, o whea na amata mai ai. Quote, Tali le li komsina. Oh, from the people investigated during the second investigation, said the commissioner. Whai mai, e li whaatala noa ina ia Sivai ma Samuelu. Aina whaatala noa isi tangata i tu atu. I le suesu enga lona lua. O tau whaafonga maila. Whatoi fo i le mata upulea. Wa lewa umai le mori maula tau ia le nai le asona na fia lewa tātou o e wa ili ia le mata upulea. Wa tuli fasili nei ele keisi ala auli malana vaenga. Ia le fionga le komsina. A o lea lai tā ua mai i. Ele ai ele ito e susuina ia Samuelu Masivai. Aena o isi tangata i tu atu. Ona fasili lo leo le keisi. Mergent, quote, Mergent pushed on wanting to know what people, especially when Tupai never spoke to Sam or Sivai, quote, unquote. Ona fasili lo leo le keisi. Oh, ai la isi tangata ia na tautala noa i ai. Ai le susu e ina tangata o le moria. Ma wha mao nia le la moli mau. Tali le komsina. Oh, quote, I don't know, because I was not involved in the investigation, said Awapau, unquote. Whai mai le tali le komsina, o te leilo. Langa o te le i ai le susuenga. Man, oh man. Na whaafewhea lao na awel komsina e mōri mau. Ai o lea e le i ai i le susuenga mua ma le susuenga luna lua. O lea lama no foi le ofisa o le turi isi tangata ia e whai le susuenga. O le ala fo la le na e matua le malama mai. Na o mea lava o le whaalongo i ai tangata ia te ita ia le susuenga. Ai o lava i le whaila atoa. Leo wa fasiling ia e le keisi le lo ia la ulima i la taune. Pena whai tau le whaila. Ai ale tali le komsina. Au te lei whai tau se whaila. Alona winga, e matua pongi sa le malama le komsina i mea lei tono le whaila. A o ai isi tangata ia na whaatala noa e ese mai i tangata o loo mōlia. Lea la e whai mai ei le whau whaunga lea. O tangata i tua atu e ese mai a Samuelu, malona tō lua o Sivai. Ona maila ia lea o le tala. E le ai se wha maoninga o tua inga nei. There is no proof of allegation. Quote, Apa'au gave Tupai 3 weeks to investigate the 3 main witnesses' statements, but Tupai did it in 2 weeks. Ona tu ina tula ia leo le whaatananga ele komsina ia au Apa'au. Le pule male mana ia Tupai. Leo lo o teita ia le suesuenga. Ina ia whaatala noa moli mau tutu nei e totolu. Tangata nei e totolu. O Samuelu, Sivai, male tamaitai talavau ia Marie. Tua tuele tolu vai aso e whai ai. Le suesuenga mato e wha mautu mai moli mau tangata nei. Ai whai i le lua vai aso. Longa winga le lua vai aso na whai suesuenga tupai i moli mau nei e tolu. Ma toi fo i mai ai,
E li poti mai ya au pau. Listen. So he did it in 2 weeks. Now le lua vai aso na whaile suenga lea. Ai tolu vai aso na whaatanga atu e whaile suenga. Matoi li poti mai. He reported back to our pa'au that there was no proof of allegations by Sam, and our pa'au gave him another week to recheck if he had missed anything. Whatoa lola i le su e loa. E le ai se whaamaoninga o tuua inga lea ia Samuel. Ona toi whai atu fo leo au pa'au. Toi tu watu lesi vai aso le nei e tasi. Alu e toi tanga ima toi sila le lei iai. Pe ei se vaenga o misi ia te oe lewa e fo i mai e le ai se me whaamao ai. Se tua inga whaasanga ia Samuel. Whaafonga. Listen. These are the real main excerpts from the court. Quote, Tupai, however, returned with the same outcome. Umale vai aso le nā, toi fo i mai a, e whai mai ia au pau, e le ai se mea, e wha mauni e se morianga, whaasanga ia Samuelu. Then apa au visited Lauli at his home to inform him of the outcome of the investigation. Quote, unquote. Whapela ia leo, ua toi fo'i ia le komisina i le sunga Lauli. Whapea mai ai. E le aini whaamauninga o iai. Ai, o loo whaatu mawina pea mō lianga, whaasanga ia Samuelu. E le italia ina e Lauli, le mata upule nā. Ia, o le alana whaau wau i le so. Au te whaatali foi. Se au mai foi se tātou, mai se tātou reporti mai tonu o le a foi o le mauta whaamsino. Ia ona whapena foi lea, ona tōlau lau atu lea so atai au. Maalu ane nei vai aso o whai. Tātou tele o toe tala noa la i mea o tutupu. Ai o le o tātou tala noa le whaasolonga o mori mau lea o lo i aile temele nei. Ma le tuli fesili loa. Ma le tuli loa lava e fesili alo ia o lo tutu mo la uli, Lio, Samuelu, Lise, whapea fo il te maitai o sivai. Male susunga ia whipuleai. Ia lena. O le mea le tate o foi. O le o ta ua mai I ngō tangata ia ese mai ia Samuelu. Ese mai ia Lise. O ia Marie. Ese mai ia Sivai. Le o tātou tilo iai. Poi mai. E ese tangata na watu e o susue. E ia Samuelu malon to lua ma Marie. Ese tangata na o itua sa ili mai. Ma mai ei le whai unga lea, o morianga, o le tau whaaleanga, ia ma le whau whaunga, ina ia whaaleanga se tangata. O me atoa na le sue nei, o sue ngā tala mea i whai nei. It's to find physical evidence of who said this and who did that. Pia le me volera Simon says, yeah. O le amatua umi. O le si fai vaenga le au mai I. O le au mai I tono o le whamtalanga whapea. Sa tu inatu se mana ongo la uli I leo. Po le komisina. Au mai la Samuelu. Mali mong. E loka whaatasi I se potu atasi. Ai whaangolongo ma whaamasino lo ia leo. Se I whai se whina ngā lea wali ia. Ile mata upu lea. Po o ai e sao. A o ai e se. Ia ai tali ia au pau. Na tele fia whai se mea whapena langa ia. Fia ai le saonga le mu. Ai me se fo I
o le o ia ai o ai at tau e pei o na tala e le whaavai o le atunu. O le si fesili le paso i lo mafofa. E mo i lavo tu au, na la vea i se whaalave lave tau ta vale. A o le mea lea ua tupu, ua ave le whaila e su e i la tau, o lo o iai i le traffic section, po le vaenga o Ta'avaleafi. Ai mana tua, o le oti tu au, ma le solo le tangata. It is a crime. A crime has been committed. A hit and run has been committed. O te le i lola pe ai sea o le ave ai, i le Criminal Investigation Bureau, CIB. Because it is a criminal matter. O ina, o leo wangata le susuenga ale traffic, po o leo Ta'avaleafi, a o tau loa, o na ave mase ele mata upu, e onga le mea uoti ele tangata. Mai o se soli tu la fono, o tau loa o na ave, ile CIB, ave ese mai lima o le traffic, po leo o Ta'avaleafi. Ai ave lo le investigation e fai e tangata ia. Ele vaenga lea sue mo soli ngā tu la fono ua fatino. Mele la le paso ilo mafofau le ina matau pulea. Why did the traffic investigated this instead of the CIB, the Criminal Investigation Bureau? Because it is a crime. Somebody has lost his life. Ya, lela e vavai atu. O le fatal malo lena no foi ia le totolu lea. Ave ese mai o I vaitele. O na watu lola ia lea ma ua tuu I le hotel o Lena. Hotel I nai matotua. Aina ua umafo I se vaenga. Po e fia aso san no foi, po se tolu vai aso san no foi na. Ona wha mamulu lola ia lea ma tu atu e te fo I o la tu ai. Ya, wha ngata tu ai na ia le mta upulu na e tu sai mbale. Ma le suenga. Ya, po ole tu I fesili na LKC. Le lo ia la uli o li o si vai fa pe fo I Samuelu ma Lisa Marie Schmidt ia ma le fionga ele li I faipule ia fepulai. Sua fai mata ele aso nothing. Patalo fatu le sunga ia lote koki talo flava malol so I fomubia ia mauto umbole e kariye le malo fia tau pou malai fono ropati lua manvai alo fa taile mafuta mai le au langa fo le yaso o JSJT talo fa malo le so I fomubia bolonga leupena unasa. Ya, fa pe fo I al te mai tai. Fa mai I al te mai tai o Kalabeli. Mai sa leilo ngalo le ataua ai o te I ite. E le itusa lea mara lea finangalo fia me. E toe fai ai ia sisi fa ale lenga. Ai atonu na fa pe na fo I se finangalo. I le itu o le fast fraction 20. Ia ka ilo iai. Ya sa le. But you know Kalameli. The damage was so huge and deep that it was irreparable, unable to repair such a relationship. But utal toru lava, ei awala em whaiona whaia. Ioe, sa te tau au na toe
fono le pa, maona vai, ma wha tu langa le lei ai. Nga wā, o le mea leo le woi. Ia na o le mea atatu le pa ma, ai maise, o le whinga tā le mea leo. Leanga, mai le ta mā loa ma le to ina e to tasi sa tino u iai. Ina ia whātea malana whainga mā loa. The only one person that they wanted to get rid of from his prime minister position and also his government, the HRPP, it's the same one. Watoe sulu fa'i ai, ma atu fa'a maupopo, ma fa'a wo, ma opo, ma fusi mai, ia tule epa. Ma fesilingia mo se fesosoani, ma sana fautuanga, ma sana tu'ualalo. So, merely they asked him for a piece of advice, which I think it was so inappropriate. Nā foi lātu te iloa le leia, e le se fautuanga le leia o mei le to ina. O la foi fia pule le to ina, ia ma fia tango to e o mau mai le malusi anga. Wha polo kiki wha uwhai o malo. E la e iai. Ia. O le mafuanga na kalameli. Ia. But life moves on. Mai te tau foi o na tātou toi tilo loi le tātou tāpenanga o lo iai le teimile nei. Leo wawai atu, ia, o toi whaatulanga mai ia le whaatutua i le atua Samoa o tas. O lo whapena lava foi o na whaatulanga ia le HRPP la tau. Whapena foi ona o wawai atu al nau umana le stala ma whaalawi loa le isi foi pati whaafai. E pei ona iai ia le pati le na leo whaai ngoina nei o tū mua pule. And Republican. A whetia iei aingo. Pētu e fo. Ia le na. Whamai ia Rafael Sanchez. Ia e toi fo i mai ia i fo ia papas tui malana vaenga. O tui Anastasia, tāna whalava mālulu se whamanria, ia whapea fo i luso e seu manu, alo o whanangolongo mai au kilani, tālo wha seu manu, alo le soi whamanria, pe mai mai che ase uri, ke leori sa vea marau vea whaika karanga, aore kuli ngai kiu susu mai, whe mai, e sau ia whaaku, whaako kasi ia le sa whapito le tausanga fau. Oi, so le me pepero le kuli lea. Ea le nala, langa le vea. O le vea, e le se kuli. O pa i mispati. Malo le soifumria. Ea, o le efe mai visit mai. Ea, ai le i ase vea se me kaunga fai le ri ngai faleata le totu. Whea kailo e. Ea, a fau le ua. O mea ola uma ngā le ua. Ua whea kolofi solo ma ai solo le mea le atupu. Fitu tupo. Malo le soifumria. Ea, whea mai. Reisa ike. Ke kau whaalili sa le sa vea. Ea le stau whaalili. Mai tō tele tangata la maa whati o la tau loto maa ngangal neia so i bea o tūlai mai. Ai, o lo utali tonunga. Tau na tātou fia ma whaaftaia le tua. Oa taunu u se taunu o ngā e te tau wai ona toe amata whaalelei e pāleni ei ia le tātou tālonga. Ia, me tāu o le nā. O mai leo la utala noa i le tāu pulea. O le li poti na whaatino e li o whaatau malama au awa le vea. Mai te tono le nali poti. Lea fo i lava na tupu e le lave matuli ai ia li o ma wha malolo mai lona tofinga o le inspector po se leo sue.
Po se leo fo I yasi. O lo ta ua li poti le nadi, o le ala leo le ta ua te le, o le mātala noanga le na whai o mali o ma o whai atua I ai. Se tasi o ma interview I lunga o le tano ava. O whea o iai le whaila o le li poti le nao. Tali li o whaatau malama, o lo o ia te wina pea le kopi o le li poti. Sa ave fo se kopi o ile minsta o le leo, ave le kopi I le fionga I le komsina. A o lo o malu pui puia le isi kopi ia te ia. O ala ni fautuanga na watu li poti lea. O lo watu o li poti lea. Moli mau tutu. Lua. O lo o watu o li poti lea le recommendation e te tau na o I o. E fai tau ia le ala limoni. Ana ia te tau I lalo le tulafono. Ona sai mai lo le maloka mai. Read him his rights, quote and unquote, and then arrest him and bring him to be charged. Ma mai lo, o lo wingala. Le tāu o le mea sa au tala noa atuai. Awa lawana I ave e sea a toa atu li potil na au le whaia ni ona kopi ma wha mau le lei ma teu le lei. I se tae au e whaia I se su. Enga leo o tātou tau nuu iai. Wa le tia ia le li poti. Oi wa le na ona tuu I natu I ole. I le komsina ma le fionga le minsta ma le loia sin. A ua tā ofi le kopi. Lea la ua o ngā I le tae au le nei, I le wha tusanga, o le ulua I su enga leo, ma le lato li poti, ma le su enga ia o tangata lava ia o lo o iai ngoa I. Ia al whalu lam. Ia, ele I fo I whaataunu uina le mea le nā lo o matu I recommendations, ma fautuanga na matu li poti alio. Na paule mea nā ngā I lo ia I le komsina. O le mōlia o le sunga I alio, whaatau malama. I lo na whai o se su enga e noa ma se whaatangana mai I leo. O lo iai lea ia te taua a le tangata. O lo o iai fo I tonu o le whawai. E mawhai ai e le tangata lava ia o na whaia ana ia su enga tu maoti tu tau tasi pe a whai ua le whaamaliaina. Ini su enga wha leo maisi mea whapena. There is a right for the individual to carry out and exercise that right to make his own private investigation if he is not satisfied with the outcome of the original investigation. Mea nai tā ua tele o tō se sila fo ia le simta upulea, le whai mai na o leo e mwhaina whaila su enga leo. Ai au tilo fo I lalo le whaavai, ma le ai ata tau I le tūla fono a New Zealand, Australia, America, olo iai le tūla fono e tau o le citizens arrest. Le ale winga o le nā tūla fono. Le ale winga o le nā tūla fono. O le winga o le tūla fono le nā, a tuai atu leo. A olo iai le tangata nuu, o le stasio tangata lautele. Ua ia moni mawina se soli tūla fono, onga, e a awhia ai lona saunga le mū, whapena fo I le saunga le mū, o nisi tangata o loo iona au tafa, ma I to tolu o le li o lea. Close proximity and in danger. E ma whai e le tangata lana. Ona whaatino, lona sei tio se tangata matau tio o lo iai se a upenga, po o lo o ia wha matau se tangata, po o lo o ia wha o lima se tangata. There you go. A citizen's arrest.
ai vidi e lesi tangata lau tele leo leo. E fo I mai e taunu umere ta wale leo leo. Ai, e whai asi malo le tangata lea, tangata anu lea e le iso na sona whai longa leo leo po o whai iso na tōninga. O toi mafo whaula ia lea, i le turi whesili e le keisi o le fionga i le komsina. Ma toi au mai ai, quote, le tula fono lea in the 1800s. O loo iai tono le whaavae o amendments o le whaavae o le ai ata tau o le tangata. Ua tau salaina ai le I whaia so na whaamisinonga. E whaingoina, the writ of habeas corpus. Lale wingo lea tu la fono. O le umi ai o na saisaitia o se tangata. Ua masalo mia pe mo lia foi I se solinga tu la fono. Ai le I whaia lava iai. Se su enga alo ia. I te tonu o le tu la fono. Po se whaamsinonga. So the writ of habeas corpus is for the unlawful detainership of somebody who has never been through a court trial or the court of law. E alai o na whanau le upule nā ma sani I tinga te le whanong so iai. Justice ta whape umi o na toso se whai unga. Ia po se whaamsinonga. Ia, wa whape na fo o nā tangi ai le lea mi o tonu. Justice delayed is justice denied. A te tilo lo la I le mata upu lea Samuelu lea na tau fia I nei. Ua na o se vaenga o le defamation. O le tau lea ngaina o se tangata. Po le whaamatanga, po le whai I tangata, po le whaaleanga o le tamari anga o se tangata. A lela a tisila yeila a tō le tausanga o lokai. E au noa ma le tatala ina I tua. A o lea whato a whai le whamsinonga. Ja. Nā tātou tātou tilo pe ia I lea soa te au, tātou si e mō mai fo isi tātou kopi o mea sa tala roi nei tono le mauta, whamsino, ia, ma whapena I fo I ona tau ma whai atu, ma whaamanino atu, ma whaamalmalama I le atu nuu. Ia, a wālau tāpua inga, a wā e tā ua I o lo malmalama, o lewa nai whalongolonga, misa nai ta mamti nā mātua, ua peile ngō Samuel, ngō sisika mai kiki o sisi a inga I tono, o mana tō omo, le keiso ai, le keiso Samuel. Keiso ai, keiso Samuel. Lea la, ele au maia atoa, po le ase tala mai I le taunu unga o le whaalia o le video fo, lea na whaatala noa ai ele sunga ia asiata ia Samuel. E lunga fo o le lato, por kalame. Te loa, e papa, e mamoa, e o o tātou lima I le aso a tae. Aula tātou wō ia tātou telefou I vai whanua I le ngana Peritania. A wā, o le fo I vevesi ni usila lātou ia, o le tala o le tupe ma le lātou paketi. Ma le tili o le ngau sā, o mea ua ave ese mai e le malo. Ua le mawhai. O na lātou whaapale ni ina I le paketi mo le tamau ainga. Ia ai mai se fo I o tātou a soifua maluia ma le taungata o le soifuanga ua iai nei. Iau simbel whafonga o a tātou tala I vai whanua I le ngana Peritania mo le te muri o le nei aso. In this update,
The police minister's attempting to clarify the meaning of a memo to staff on lower value retail crime cases. The nationwide directive told staff not to investigate shoplifting worth less than $500 and less significant petrol, online and retail theft. Mark Mitchell's promised police will respond to crime and says the directive should have been worded better. And it could have been much clearer the way that it was written. It did create some confusion. Totally understand that and get that. Police have revealed more about the death of a teenager after a combative-style game called Run It Straight with friends on Sunday. It involves people running full tilt into each other with no protective gear. The 19-year-old died in hospital yesterday. Our newsroom's been told he's Ryan Satterthwaite. Manawatu Area Commander Inspector Ross Grantham has given more details. So I understand that he hasn't banged his head into anything. His friend has tackled him. It's the action of his head has caused the injury. An additional $60 million funding pool for an upgrade to school property focused on Māori education. It includes $60 million of ring-fenced funding for kaupapa Māori property and $10 million for virtual learning for science and maths subjects in Te Reo. Education Minister Erica Stanford promises the government will continue this work into the future. It's important for me as a minister and us as a government to make sure we're equitably resourcing a bilingual education system. Children's TV host and TVNZ executive Andrew Shaw has died. He was 68. As a teen in the 1970s, he hosted Hey Hey It's Andy and went on to work as a director and producer and held senior jobs at the network. He was last year's Screen Producers Guild Industry Champion. That's news. In this update, an import spot has opened up on Auckland FC's roster in the days after their exit from the A-League playoffs. Colombian striker Nader Moreno is taking up an overseas offer and won't be back next season. Southland have lost one of their co-coaches 2 months out from the NPC rugby season. Matt Saunders will leave later this week to take up an employment opportunity away from rugby. Former Chiefs and Ireland prop Nathan White, most recently coaching the forwards at Toyota Verblitz, has been appointed the new co-coach to join incumbent James Wilson. And a fitness test looms for New South Wales centre Stephen Crichton tomorrow, hours out from the State of Origin League opener in Brisbane. That is sport. Yo, it's Love That King. It's another one. Hey, Tennis Samoa, this song is for you. Ata mai tene, usumai ele bese. Si ilunga olima, luwe ma etene tene. Awe ke papole, ia amu mai ya oe. Vai pea fika, se ma ese masiva. Samoa. O makau mau si oa I le kenge ua siwa wha solo a koa. O fole au mai moa. Le siwa lau kenge Samoa. O makau mau
ata mai pea o la u te ide, au ke ke fua o ile au loko leanga, mana au whai kakala, ea. Yes, o le telo tausanga, mana tua foi. O whainga palo tele fast food tausanga o tuana i atu. Whātu a suia leo se whainga malo, talu mai le awhiu se lau valu sfulmalua. O lona winga, it's been 40 years in the making with one domination and one dominant party throughout the years, the HRPP. O lona winga la. Au ai lisi teimi o le whainga pālota. E toi pule ai lava lātou i le tōwhia ina o i lātou e vea ma caretaker government. Po se temporary government. Po o se malo whaau letu mau. Ioi. Alo o ta oto ai pea i tono le whabai. Ia, o i lātou waia na tūlai mai le whainga malo. Ia, e mawhai ona lātou toi whaau o wina. Mō se vai taimi a ole i uma le whainga pālota. O le taimi lava e umai i o le whainga pālota, ma ua maua le malo fau o le taimi fau le nā, ia, o le transition, e tu ina tuai le malo si anga, i le malo fau, ia ma whai le tofinga, ma ave le lisi o mai le palemia, oi le a palemia, oi o le a whongaftalai, oi minista o le kapeneta, ma tofinga umana o le a ave o i le au mamalu o le malo. Ma o te talitonu le taimi fo le nei o le ato e whao ngā fo i le nā vaenga o le tūla fono e whao wawa i lava e fia me. Malana kāpeneta e tō sifuruma le tō lima. Ia le vaenga lea o le tūla fono e whao wawa i o na lātou wa aia le malo mō sina taimi le tū mau. A o alo atu le atu nuu. E whaatino ia le tūlanga o le whainga pālota. Te le lava la le toa Samoa o le au o ni iai i tātou. Wha i o le i uma na le stala ma kilingi uma lola pālota. Le winga kilingi ngā kilingi. Wa tele whaatusanga o meo statistics ma wha maumaunga. Wha maumaunga le whale mai, wha maumaunga le statistics Samoa ia po fa maunga fo lea o pepa whanau o e o lo soifua o e ua maririu o e ua tu ua le atunu ioi lalana nao le o inga i lai e ngoa lai kongu i o a ua lewa na maririu tangata ai le ave esea o lātou swaf nisi fo ua lewa na malanga mai i New Zealand, Australia, Amerika, Hawaii po whea lewa le atunu o lalanga ua lewa no iai a o lae maua i ao lātou wha maumaunga i nā. Alana nā, tā ua i tele. I tausanga uma, po ai lale tiu te whaia le mata upule nā. O le tangata o le pule nuu o le nuu. Po o le siaki i o le ofisa o le lola, i le tau lola anga i le ofisa o le komisina o whainga pālota. Awa tauna anga i ngā. Au i la tau fo i lao e whainga luenga i le official komisina o whainga palota. E te tau ona update e la tau i a whaamatalanga nā e fua i me au mai i isi matanga luenga a wa e tau ona so tai uma. Whaamatalanga e mai leisi matanga luenga ale malo anga i leisi matanga luenga ale malo. E update i a la tau systems, update i a la tau information I tangata ese o loo soifua ma ola I Samoa mai o ese mai. Ia whapea I lātou ma liu. Lea lau tātou wawa e tune I ai. O I tū mālo tū taulanga I a siri o na lā popo. Ma le tete le. Lea le I tai o lunga se tolu 10%. Le whaamamai no le lātou lola ma le toe lestala ina o suafa uma o tangata. Ioi. O le tu malo faleata mua e tau I le wha. Ea mawai monga mua e tau I le lima. O le tāua le nā. O le ngā luenga o lo whaatino nei. Tele le taimi. Tele le tupe aluai.
Ia whapena fo'i ni whawhita au le tula mai. O le alu e mai le tusi mai o le polenu. Mai le tusi lau whaife au. Mai le tusi mai le sao le tau ainga. Le tere i o le ngau ngau sa. Ai ana whaise system le lei. E loa moni ai le mea lai te nofuai. Ma whai le lei ei lau ID ina pe a whai o le te fia palota i le mea te nofuai. Ai le o lou nu moni lea. Po o lou ele o lou i tū mālo moni lea. E tau la o na whaatino le option le nā. E te anga i e te alu e whailau pālota. E o ele no umale fio anga o le te matai e. Ia watasin nā me ome. So e maile pepa matai. So e mailau pepa wha mau ni o le matai. O le whasasilanga lea mo le pa ia mawalunga. O le tātou ainga sa paito maleifi matai a pātū ma ilo tongia i lupe Miss Pussy. O le whasasilanga tā uole nei mo suri uma. O le swafa paito maleifi matai a pātū ma ilo tongia i lupe Miss Pussy. O le ata oto ia le tila lua ma le tila fono o le waa na susufi si uvao o le manu o le sanga lala. Ai ile awa tele ma le mi ngao e te tawai e vala au o tuai ma le whaalo alo i suri uma o paito maleifi matai a alipupu o lo o a fio ma papa ao i tonu. O le tātou o tunu pele i Samoa, ma so o se i tūlangi, i so o se tafa o le atunu nei. E suri uma foi o wha uma o na tali le sua, o suri o matai a pātū, paito maleifi, ma ilo tongia i lupe Miss Pussy, suri o matai a tanu vasa whalewa ai, whapea foi o na whaalawi loa i suri o le tātua inga. O le awhai o le tātua whailoa inga, i lo tātua inga i motaa i le mauta ma le malai ulumaa. E pei o na masan iai. Aso lulu o le aso le atai au, lua sifuru ma le valu o me, lua afe, lua sifuru ma le lima, i le itu la e sifuru ma le lua i le auli. Ona oni mata upu tā ua tele. Whamoemoe o le ati tai e le tua lau tau soifua i le ala vaso tāua. O lau le aua i mai. O le a le noa tia ai se fina ngalo au tasi o le tātua inga. Whaftai, seinia, o suli o paito maleifi matai a pātū, ma ilo tongia i lupe Miss Pussy. Paito maleifi a inga ui le lea, paito maleifi Ramni Lavea, le ulua i ali i whaapale Lavea, whale a whanga Hawaii Lavea, le malu la mala, ai o ainu u iwa, masavea le ulua i ali i Al Harrington Lavea. Suli o matai a tanu vasa whale wa ai, tanu vasa Teofilo, tanu vasa Panini, seu tātia Perelini. Masuli o wha uma Natali o le sua. Wha fale si tai ken, o fola sa i tu mara. Half time. Ia, tātou inga poto le nā, awhio mai se i tātou whale, ma tātou talanoa fo'i, i ma tā upu, ua ola ma tupu le tātou ainga. Ia, iei fuafuanga alualu ma mau. Ia, e madami ai, e poto moli futi afu e tasi o le tō tele o le tātou ainga i suli ma whioi. Ia, awa, le manuia o le tātou ainga mo le anga i luma. Ia, vai. O le fua avea le foi whamsinonga ma mea ua mana iai ia tūlanga alo ia. Se tu pele ava noa, se i wawa ai tolu lava iai. Awa o le mea monia, leo ole o toi ai ma seisi e mawhai o na toi alo le mea leo. Mali mata upu leo.
Se toi fo I mai la utala I le mata upu ole li poti a li o whaatau malama. Tu sa lei ale mele u whai nei I le ulua I moli mau ale komsina. Mai moli mau e fitu se fulu mon tupu ia. Ua whaata oto mai I le ala fua o le timeline, the time frame, o events sa tutupu, mai atu le si melea tupu mai leo le si melea whaasolo tuai le suesuenga. Lea la ua manino fo I mata o le vai. E le I malama lama le komsina I mea le I tutonu o le whaila, o le ulua I suesuenga ma le suesuenga lona lua. Aisea, langa le ua siringia e le loia o le keisi, ai tali le fionga le komsina, na te le I whaitau o lava se vaenga o le lipoti. So he has no knowledge of what's inside the case file of Tu'au and the original investigation. Le mela le utu lai mai I, o mua mo li mau I le komsina o leo. O ia fo I leo ua whaia ia mōlianga. O ia fo I leo ua whaia le whai unga ina ia loka ma tau fia ia Samuelu. O ia fo I ole a ia toi whaia le whai unga o le mata upulea. Lea lau te tai mai ai ma le li poti a lio whatau malama. Ma le manatu o la auli, puleai, o li o whaatau malama. Ua iai le nganga fifia ma le nganga whaaftai o le minsta, ya Fawalo Harry Schuster, whaatasi ai ma le fionga le komsina, awa pa au longo I tino a Pelu, a Filipo, ua iai lo la tūtaltununga, ua iai le nganga whaafetai, ele su enga na whaia li o whaatau malama. E winga le mataupu. Ai te ua mai le mataupu a li o I te tonu o le tangalwenga lava I o le malo, o tangalwenga lava I o leo. E mai. E tapena e le fionga e le komsina, le panel o whamasino. A o le molianga e whaia e le komsina. Ona moli mau leo le komsina. E whaatatau le mata upu. Ona toi iai fo I leo le komsina e le whaatinoina o le whaasalanga. Mō le tangata lea e swafa ia li o whaatau malama. So you see, ladies and gentlemen, where is fair justice and natural justice in this kind of practice? You be the judge, you be the policeman, you be the punisher, and you be the jury. O oe o le whamasino, o oe o le leo, o oe o le la fosala. O le ala le ami o tonu o le whaia o neimea o mama ti e ai le paua ma le malusi anga atoa I lunga o le ao o le tangata le nei. Te leo whai atu na o le tō whai au pau po le fionga le komsina. Nisi whamsinonga pa o tau tala whaalawa I tele atu I whafo atu o le sone maleli o lea. O le ala na e lai o na whaile mea ta o le separation of powers. O tau sila iai. O le whaatita inga tonu wale na o le whaata oto ai whainga malo temo kalasi. A Samoa, ia whapena fo I le Westminster system, parliamentary system, a peletania le ua whai mo tātou te iala. Whapena fo I le malo tele o Amerika. Alanga la le utu lai mai Trump, o tau ma whai lo la Trump, e whai le mea le o te whai atu wai. Le o tau whata I tai ei tangata o na whai, o oe o le sifi, o oe o le leo, o oe o le whamasino, o oe o le lafasala. O tosi sile le mawai vai o mea. The three branches of government. E ese le ulu o le whamsinonga. E ese le ulu o le palemene o lunga.
le whaamsinonga ma le pule whaatonu. Parliament, judiciary, and then cabinet. O vāia, o le malusianga nā o power, e o iai i le whaato whala inga, ma le malusianga o vāenga nei o le tawhatolu, e whaingoina o le separation of powers. O le tāwa vai ese le nā ole ai a te tau o matafa ioi ale pule whaatonu po le executive branch po o le vaenga lea o le kabineta. Po o le malo. O le pāle mene e supreme aisea. Leanga o i e whauai le tū la whono. O na pasi mai lea i le vā lea ua tāwa vai. Ua uma le mātou ngā luenga i lunga e whauai le tū la whono. Ua tui nātu i a te utou. Le i tū tino le whaamsinonga. Ma le tau malo si anga ma la utou ai a tau. E whaatino ai le whaawinga ina, ma le wha upu ina, wha matala ina, ma le wha ngā ina o le tūlafono. We make laws. We pass law, make legislation, and pass them on to the judiciary. Latitude till judiciary. Ma le whaamsinonga. We interpret the law. We define the law. We develop the law. Atina e le tulafono. And then we apply the law. Whaangalo i le tulafono. Melana le tilo mai nei, the separation of powers of who, e whamasino le stangata toi whai iele unga whai iele morianga me whapena. O le mea le nao lo tau ma whai ai, ia le whamasinonga mi o tonu. E le te tau na I lunga o se ulu o stangata e tōtasi. Not all those powers can be anointed on one head. A wā uatangi ai, le ai o se whaamsinonga o le nātula o le ambiotonu. Ia, me tā ua le nā, toi whaafonga mai le tātu wainga, pāti silanga tā ua, ta otoia le tila lua ma le tila fono o le vaana sufi si uvao o le manu ana sanga lala. Ai le awa tele ma le mingao e wala au o tuai ma le whaaloalo. Suri uma o paito ma le ifi matai ali pupu. O lo o a fio ma papa au i o utou I tū taulangi so se tafo Samoa ma tunu ma mau. O suri o paito ma le ifi matai a pātū ma ilo tongi a ilupe mispusi. Suli o matai a tanu vasa whale wā ai, ma suli o wha uma o na tali le sua. O le a whaia le tātou whailo inga I lo tātou a inga, e mauta ma le malai I motaa, e ulu maa, e pei o na māsaniai. O le aso a tai ao o solulu, luas ful valu o me, lua fe luas ful ma le lima, o le a whataunu I nā I le tu lai se ful ma le lua I le a ouli, a wā o lo iaini ma tā upu tā ua tele, mai wha moe moe, le a te tai mai e le tua lo tau soifua, e le ala ma aso tā ua, e le aso a tai au. O lo le au ai mai, o le ale no ti ai, ia le fina ngalo au tasi, o le tātu a inga potoponto. Aftai, suri o paito maleifi matai a pātū ma ilo tongi a ilupe mispusi, paito maleifi a inga uilelea, paito maleifi Ramni Lavea, leulua I yali I whaapale Lavea, whalea whanga hawa I Lavea, le malu la mala, ai oinu u iwa, leulua I yali I Savea le ataua Al Harrington Lavea, suli o matai a tanu vasa whale wa ai, suli o tanu vasa Teofilo, suli o tanu vasa Panini, suli o Seutatia Perelini, suli o Fa uma o Natali o le sua, suli o Falasii a Ken, ma Folasai Tumara. Whaia ma le whaalualo, ma sui o le tātu a inga poto. Ia, la tātu o e wawai foi, fo I mai. Seu I whanua ma whai le tala, ia, o na tātu tau ma mai hei lea.
o le te papa ia tu, o le ave pasi, o le whaatalinga o le wa moi, o le fionga ia taito ta loto ta ledi, ia o le a whaatau teia, ia lo tau sā, e le afi nei. Sililo tawi penina ole fatu ole ainga ai male au le faiva le filima ole fautu ai le tama faia onga mua mua ile fatua oi aloa lo fa ole o malu e au mai ai
so taitasi le fusile o le fea lo fani oi mata malingi na tia o le tangi iti puti puti le fanau ina ia o la tala ulau ite le faapiti e te finau no malo si winga ese o se ario tautele o la ei o falling ala lelei o e le faafai lele o anganga o le mala mala mai le ala sulumia yo mata o le afafine o le atua e au ina e mana tua e sili lo taua o aso toto o te tausia oe Tina oe o le faku o le ainga e mai le langi lo vala au inga whakalai le akua i le amakanga a koa ia oe le fuafuanga e kau awea o le masin kele a mga iangi o vai vai inga sa e kausin wha pele pele sa e whawhanga whaka ele olo o lo whai whawa vau o oe e au lau inga i lau manguia lo wha moe moe o ke alofa pe ia oe Oe o le whaawhai lele o anganga o le mala mala mai le ala sulumia yo mata Oe o le afafine o le atua e au ina e mana tua e sili lo taua O aso toto o te tausia oe Ia le nā, a whawhiawhianga sui filoi o le nei fo i a whiawhi o le aso lua. Ua tātou au lia mai, ia maua ngā ngai foi fo i Faiva o le atanu. O se teimi o le pōnei o le au mai ei le malelenga i le whionga i le au mamalu o le malo e tusai. Ma le alo ia o le wha taapeina o le palemene ma le paia inga lona sfulufitu. O le palemene o Samoa ma le malo tuto tasi. Ia, a mai a le malelenga le whionga le au malu o le malo. Ona sausi le o le whafonga le atunuu. I le saunoanga mai le whionga le tamaitai palemia. Po le fo i sa avea ma le palemia o Samoa. Ina ia no fo manino ma malama le atunuu i le whatulangana. O le atau nuu iai ia se malo fau. Na ona tausi mea ma wha wau le taimi le nei. Se ia longo mai. Ia le taimi ma le aso. Ua atofa ina mo le whainga panota lau tele le atunu. Ia, o le wha silsinanga le nā. Ma le wha aloalo i le atunu. E tā ua tele la. Le manino le mato le vai. Ia, o a au lape. O le aso atai au. O le ātau mawhai tuai ia se awanoa. E whaasoa ai ia ma le fionga i le whonga whtalai. Ia po le sunga fhoi i le papali i tele li o ta eungu ma se pau. E tu sai ma sona fina ngalo. Ia malana whaato whala inga fhoi. A le whai ai isi mea. Ai whaatali tali le whaanga solonga e peo na ua watu le asoana nafi. I le whaanga solonga ma le whaatulanga ina mai o pepa le pale mene mahana ngā luenga i le whono usu ana le la. Ia, ele se lava le tātou mati. Tau whai atu, a le au maia mua le pā keti po le tala au tu o le tupe. Ia, ele whai e le fionga le whongwhitalai sisi a ngā ioinga. Pe whaatulai ia fia be malana vaenga. Wale whaia. A ua umana tusi o tātou ngā lulu e whaatasi ma tātou oi ai. Ma alo i luma le tātou sā. Tātou maua le loto fe wha maanga loai. Ai ono lo sila fia lava ele fionga le whongwhitalai. O le toe tā lava lea le sā mala i le whau. Ai au mai lo mua le tala o le tupe. Whaatū le lafo.
ina ia whaofi ai le tula fono tau whaofi o le tala whaata tau le tupe. A wao lele i se tala whaopopo le tupe. There was no surplus or supplement budget report that was tabled before the main budget today. Those were our people today. O tātou tangata nā i lenei aso. Tātou ori bālia la, ia tāo fo i o whaita talatu. I se tātou lipoti fo i o le ngasu la tau mamulu ngā vewe i tonu. O le potu whamasino. O wā le la malolo atu. Nei le fono, o le oto i ai se fono, o le lua afe lua se fulma le lima. Ale pāle mene. Ia mana tua whātu langa mai nei ia se vaenga e tau aveina le malo. Ia e whai ala tau fono wha kapineta ma whaatino ia ngā ruenga ma tūlanga whapena. To make sure the government operates, the ministries are getting paid, people are still working on infrastructure. Ngā ruenga ese te tau na whaatino le soifua maloloina o a onga. O le tutongi o tātou ai tālafu, o le tutongi o tātou lafonga. And that everyday life develops and it's put into practice and everybody's happy. Ia le nā, le tā ua le nā o le tātou whasoe le nei aso a ia whamanatu ia te oe o le otoe mamau se teimi. E ui lawa I le nei tau sanga ma le mea o tūlai mai le tātou whainga malo. Ia a la lawa e whai, ia le tātou sisi ngā fua. Imagine how would you feel and take this to celebrate 63 years of independence without a parliament. La se le ngona ia te oi. Tātou te oa I e whaamanatu lo tātou tūtō tasi, ai ua tala lau tasi le tātou palemene ma whaata ape, wale eise mau po ponga o iai. Tālo whae Samoa, ia loto te tele, e ai meo o whaia le atua, ina ia oa oina I tātou. Ma ia whaatapula ai lo tātou fia pule, I mea na au mai le atua e whaasoa I ai le tō whaalelei ai ua manatu ai le tangata ma I tātou uma ai le si e misi ai ma e le lawe ai le mataupule ua tātou fia popule ai o le pule o le mea lelei pe a whaasoa lelei le pule a o le mea le fia pule e le o se mea lelei pule oe pe te whai winga ina le nā tala po ai fia pule a o le tala o lo wha ngā ilona ngangana wha lau I tele. Mō tangata uma. O I e tō ai ia mālaia o wha la potpotonga. E o lava inuu o a inga. Leo o tau silsila iai. O le whainga malo. Ia. Manatua, tātou tūtō tasi fo I e whātau nuu lava I au ki lani nei, mai o le a whaia le nā, I le a songa fua, o le vai a so fau, o le a so lua le nā o le masina o iuni, I le maota o Samoa I mangele. Ia, a whio mai matala mai au. Te le lope ua anga I mai ia le tātou whāsisilanga le o le whaalawi loina o le a whionga, I lea malu o le malo malana malelenga. Ai a whai o ua maua le temi nei a o lea o te lei manawa. Ia, o te fia e whaalawi loa, e matuku I nātu I lunga. E tau mawai ai I tātou I le nei a fiafi. Ia, o ngā lue mai a tātou insinia. Ia, a wā ia le whaamoe le nā. Ai, awane ngalo ia te oe, ta mam te la matua le mamalu o Samoa I ona tūlanga whaalupe, a whio mai matala mai au. Aso ngā fua o le vai aso fau, o le aso malo lo le Queen's birthday, ia po le King's birthday. Ia, o le a whaatau nuu ai pea.
tusalava pe ua tūlanga wha le tonu ia le tātou pāle mene ma le malo o Samoa. Le se malo. Ia, ai, wha uau pēo na tātou wha mna tuina le tai au nā sāsa i le ngasū o le vau filifili e nai o tātou tua āma mātua walango mau mai tia sā. Ia, ma le sailinga malo no tātou sa o tonga o tātou tūto o tasi ai. O tātou tānofia i tātou. Ma toe whaapolonga i tātou. Ia ma whaapena. Tu sa wai tangwa vangi le meo le whanga meo si i lunga se o ngā alafo le e kongi lunga rau vai. Rau kama i vai. Ia le la. O nei ngalo le tātou. O le tātou malo whaalologia, ma le launga a ami o le nāso, o le li whaipule, Honourable Tuyono, po Honourable te anau Tuyono mai le Green Party, le ana se ia le pili o toi manuia ai Samoa, i le toi whaafo i mai o lana Sitseni New Zealand. Ia, a whai o maua le tātou vanga na o le pulakalama, e ma whai o na tātou mata mamai moa i le malelenga a le fionga le maru le malo. Pe au te vatu le o maua le te mili nei. A le atatu o e tale pese lea. E whamaru i atua i ate. Oe, i a whapea fo i lauanga i atu i Mount Malawa. Le atale pese lea me le uso i a feo. I a fiu se motofunga. Mo oe tina le te whaalongolongo mai sa e ngalue le nei asu aveta maiti le aonga toe atu toe au maita maiti ia toso le ili lalu le pulu ia ai whapena.
se le I whawhiti talo le alofa e tau e le whalongolo tinga na lue na losi te whai no fia te whai ngata e tau tua e whaea I le fia fia te lo whai a oe Ia, le pese tāua le nā mo o tau tinae, tāua lunga atu ai fo'i i le o nanga ma le tautua le nei a fiafi o tau no mai i le sāwhalau, o le fionga ia teito taloto taleni, o le ave pasi le e whaatalia le pasi moe, mo le pa ia maulunga le tunu, manuia te le lava malolonga, ia whapena fo'i tali ngā sua, mausi ngā taulanga, maua fo'i se finangalo, o le fionga ia teito a wala utou mawhtanga. Ia, whamangalo fo se leo leo no nei tātou wheilua I le aso atai au. Aso atai au, tātou wheilua I le alofa maleanga le leo le tua. I le o ngā tatonunga le mo tāle tū lai whā. Ngā Gagaifo Faiva o Samoa. O le a tātou o e tāle pese le a tau savea. Ia, e wha amanuia atu ai I a te oe. Ia, ma tātou tau mā vai le nei a fiafi. Ia, manuia mālolonga. Ai, lofo lo oe. Ia se walu foi ia, te somani bat, bolo. Ia, fasoi foi ia, ma ia manuia le atunu.